Volim mliječnu čokoladu. Tako je ukusna. Malo se istopila. Čekaj, imam ideju. Želim da moja kuća bude najljepša na cijelom svijetu. Zato ću staviti čokolade na krov. Kako lijepo! Sada ćemo sve rastopiti. Upotrijebit ću sušilo za kosu. To će definitivno biti. Lakše s tim. Pogledaj kako je čokolada posvuda na mom krovu. To je sjajno. I možemo koristiti M&M bombone. Pogledaj to. Kako lijepo! Nemoj biti cool! I ukrasit ću samu kuću. Ulaz. Wow! Nije samo lijepo, nego i ukusno. Pogledajte okvire prozora. I znak M&M-a. Tako je sjajan. Moja kuća je spremna. Pogledaj koliko čokoladno je ispala. Jako mi se sviđa. Nevjerojatno lijepo i primamljivo. Somi ima tako lijepu kuću. I ja je želim. Ukrasit ću svoju kuću s Haba Baba, jer je jako volim. Pravim balone uz pomoć mog posebnog pištolja. Juhu! Pomoć! Moja kuća je sada ukrašena žvakom. Pogledajte pruge. Nevjerojatno! Ali to nije sve. Hajdemo ga prerezat. Nešto nedostaje. Naravno, imaju baba pakiranje. Sviđa li ti se? Tako je ružičasto. Ispada da sam jedini ostao. Da vidimo. Ukrasit ću svoju kuću vaflima. Bit će odlično. Prvo, počet ću s krovom. Prekrit ćemo ga šlagom. Nevjerojatno. Nikad nisam vidio toliko šlaga. Sad stavimo vafl na vrh. Nevjerojatno. Dodajmo još malo šlaga. I zalijepimo jagodu točno na njega. Ukrašavanje ostatka kuće. Okviri prozora. Naravno. Wow! Stvarno mi se sviđa. Wow! Pogledajte moju kuću. Pišite u komentarima, volite li vi vafle jednako koliko i ja. Wow! Cure su već ukrasile svoje kuće izvana. Bog, cure! Idem se odmoriti u svojoj kući. Sve je ovdje tako ružičasto. Ali dosadno je, pa ću ga dekorirati iznutra. Evo slova! Piše Haba Baba na zidu. Wow! Pogledajte moju ružičastu loptu. U mom aparatu za žvakaće. Ogromno je. Sigurno je. Idem izvaditi nekoliko žvakaćih guma. Izgleda tako ukusno. I stvarno je ukusno. Sad trebamo staviti neke postere na zidove. Svjetleći Haba Buba mjehurići. To sam ja. Zalijepit ću to uz pomoć mojih guma. To je samo... Pogledaj to! Nešto drugo. Plivaj! Ukradi tepih. I moja savršena kamera. Slikam nekoliko selfija. Wow! Idemo do sljedeće kuće. Što radi Sophie? Ovo je tako dobro. Morat ćemo imati čokoladnu fontanu. Upravo ovdje. I nekoliko njih. Pogledaj to. Moj san se ostvario. Pod je previše tvrd. Definitivno mi treba mekani tepih. Pogledaj ovu prekrasnu čokoladnu boju. I
Imat ću KitKat stolicu. Napišite u komentarima, volite li KitKat? Trebam čokoladne okvire s mojim fotografijama. Lijepo. O, marshmallowi na ražnju. Tako su dobri kada su prekriveni čokoladom. Ukusno. Obožavam to. Moja kuća je previše prazna. Moramo to popraviti. Objesit ću sat u obliku vafla na zid. I moje omiljene naljepnice. U obliku vafla, naravno. Tako su primamljive. Pojeo bih sve. Ali potrebno je da sve budu samo naljepnice. Idemo dalje. Točno. Trebam košaru gdje će biti sve moje igračke. Medvjedi, vi ćete biti upravo tamo. Kako ste mekani i pahuljasti. Odmah ću trebati stolicu. Napravljena je od vafla. Možete li to zamisliti? Točno. Trebam okvir od vafla s mojom fotografijom. Nevjerojatno. Učinio sam sve. Sad možemo imati užinu. Nevjerojatno. Napišite u komentarima koja vam se kuća više sviđa. I idemo dalje. Stanite sa strane. Moram hitno dostaviti narudžbu. Gdje sam te pogodio? To su kućice za životinje. Jagoda Ludilo! izgleda jako ukusno. Podigni. Probaj. Joe? Djevojko, Spliši. da vidimo tvoju guzu. Što? Isprika, me ja da- sam mala šipka na krovu. Fora! Vi. Palčevi! Nema šanse. Obožavam ovu žvakaću gumu. Što radite ovdje, gospodine? O ne! Moje čarape! Dobro, moja Jagoda. Vrijeme je da... Dostaviti narudžbu. O, bježim! O, ne! Tako čokoladno! Uhvatit ćemo te svejedno. Tijet, pažljivo gledaj. Dakle, trebam ga malo umjesiti. Pogledaj to, a sada ga razvaljaj u jedan sloj koristeći tu mašinu. Naravno, nakon toga izrezat ću pravokutnik. Savršeno. I zalijepi to na zid kuće. U redu. Sada trebamo napraviti uzorak i, naravno, obojati neke dijelove. Imam krvavi sladoled ovdje. Super. Sada obojimo kuću u sivo. Savršeno. Završio sam sa svojim sladoledom. Točno. Treba mi još jedan. Čekaj. Treba mi i spužva. Koristeći tu spužvu, napravit ću još jedan uzorak ovdje koristeći crnu boju, tako da izgleda kao da je malo staro. Opet sam završio s krvavim sladoledom. Imam toliko štapića ovdje. Kladim se da ih mogu nekako iskoristiti. Čekaj. Tako je, imam ideju. To će ići dobro. Stavimo ove štapove sa strane kuće. Sada izgleda kao da je drvena izvana. Sada učinimo isto s krovom i s ostalim stranama. I naravno, obojat ću sve u crno. Dodat ću crvenu između njih, tako da izgleda strašnije. Wow, što je to? Vanessa, što radiš? Jesam li te udarila? Žao mi je, nisam namjeravala. Moja kuća je već obojana u ružičasto. Dodati ću i marshmallove kao ukrase. To će učiniti donji dio kuće tako lijepim i slatkim. Pogledaj to! Wow, Barbie, pomažeš mi. To je jako lijepo od tebe, draga. Daj 5. Odlično smo obavili posao. Sada ćemo trebati ovaj tanjur s uzorkom. Pogledaj to. Imat ćemo vrlo slatka srca u našoj kući.
O, da, sviđa mi se. Pogledaj to, morat ćemo smisliti nešto za krov. Evo, uzet ću veća srca. Da, a druga strana. Što radiš, Vanessa? Makni se odavde. Ukrašavam svoj krov šišmišima. Kao ukras dodat ću zvedovane, to ću jeziva krila. A sada vrijeme ga za prozore. Pa, moj će biti ružičast. Naravno. A srce na krovu je ono koje sjaji. Bra! Pogledaj moj krov. Da, kuća izgleda sjajno. Slažem se. Prekrasno. Hej, bu! O, nemoj se bojati, Barbie. O, pogledaj što imam. Prekrasna traka. Napravit ćemo pločice, tako da izgleda kao pod sobe. O, bit će nevjerojatno. Vidiš? Super, zar ne? I meni se sviđa. Sada objesimo neke mašne. Malo više, točno na tvoju glavu. Znam, slatko je. Hej, što se događa? Što je sav taj smeće? Samo još malo, da vidimo. Ovi komadi su savršeni. Koristit ću ih za pokrivanje poda i obojiti ga u beton. Da. Savršenstvo. Sada ukrasimo zidove crnim ružama. Naravno, trebamo neki uzorak i luster, vampirsko skrovište u svojoj slavi. Neke stolice, ne zaboravi na veliki sat i naravno kamin. I evo moje kraljice vampira. Savršeno. Hej, što je to? Gledaj! Sada ću ti pokazati što smo već napravili. Tu je sudoper, štednjak. Sada ću ovdje staviti hladnjak. Naravno neke police za grickalice i slatkiše. Stavimo ih odmah na vrh. I neke ukrase na zidovima također. A u hladnjaku već imaš svoje omiljene žitarice. Točno! Zaboravio sam postaviti stol. Pa, prvo stavimo ovaj savršeni zeleni zid kao dekoraciju. Trebamo malo pomesti. A sada prekrasni ružičasti stol. I, naravno, neke stolice. Sviđa li ti se, Barbie? Evo ti tanjur. Sada možeš jesti žitarice. Divno. Dodajmo malo mlijeka. I evo ti žlica. Sviđa li ti se doručak? Uživaj u obroku, Barbie. Da, soba je baš sjajna. Kakav mekani tepih. Savršen za sljedeću sobu. I ukrasit ću zid prekrasnim zavjesama. Dodati ružičasti krevet i girlandu na vrh. Podna lampa također. Noćni ormarić i ormar. I naravno, ne zaboravi na telefon. Sviđa li ti se, Barbie? Naravno da ti se sviđa. Pogledaj kako je lijepo. Nevjerojatno, zar ne? Tako lijepo i tako ugodno. Izgledaš prekrasno, draga moja. Latice, Kate, što je to? Uklonit ćemo sve s ovoga i s onoga također. Kakav divan miris. I naravno stavit ću ove latice na pod. Ovo će biti moja osnova, još malo cvijeća na zidove. Dodat ćemo savršeni crveni i crni krevet. Neki elementi ormera i ne zaboravi na postavku stola s ogledalom za kozmetiku i naravno stolicu. Da, sviđa li ti se moja kraljice vampira? Njena soba je savršena. I moj također. Točno. Sada ćemo sastaviti posljednju sobu, a to će biti kupaonica. Trebamo staviti kadu i naravno ukrasiti neke zidove, ne zaboravi na ogrtač i sve potrepštine za kupaonicu. Sada ćemo trebati stol s ogledalom i sve kozmetičke proizvode na njemu. Pogledaj to. Barbie se već kupa. Kladim se da joj se sviđa.
Kupaonica je tako lijepa. Toliko pjene. Pjena? Ozbiljno? Imam nešto bolje. Šišmiši. Tako je. Dodati ćemo šišmiše na zidove. Zatim nekoliko svijeća i portreta. I naravno stol crn kao moje srce. Nešto nedostaje u blagovaonici ovdje. Oh, točno. Poslužili smo tanjure. Ali zaboravili smo poslužiti krv. Savršeno. Prilično je ukusno. Pravo u naše čaše. I završni dodir je šarmantan. Pogledaj, Vanessa. Sviđa li ti se moja blagovaonica? Izgleda prilično dobro. Postavljam piknik prostor za svoju omiljenu Barbie. Pogledaj to drvo. I naravno, neki znakovi također. Ne zaboravi na deku za piknik i košaru sa svim potrepštinama i prekrasnu ružičastu ogradu. A imam i prostor ispred svoje kuće spreman. I kakav lijep paz. Moja Barbie će biti u svom autu vozeći se do susjeda. Ne trebam prijevoz. Wow, to je prekrasno. I sviđaju mi se obje kuće. A što vi mislite? Preferirate li ovu prekrasnu ružičastu kuću od Barbie ili ovu crveno-crnu tajanstvenu, ali ipak vrlo zanimljivu kuću za kraljicu vampira? Sviđaju mi se. Pa, prljavština s bojom nije za mene. Ograda očito kaska u zelenoj. Pa, evo mog snažnog podrigivanja. Oh, gospođa je još uvijek ovdje. Užasno je! Ovo nije susjed kakvog sam sanjala. Dobro, vrijeme je za zabavu i ukrašavanje moje nove kuće. Raspoloženje će mi se sigurno popraviti. Evo moje palete. Vrijeme je da dodam svjetlinu i počnem slikati. Započni s ružičastom, plavom, žutom, zelenom. Kakva ljepotica! Lijepo! Što radi moj susjed? I zašto je na krovu? Budi glup! Sjajna, pametna cura. Neću se seksati. Donijeću neku tajanstvenu vibru na moj krov. Super! Pa, valjda ne mogu birati susjede. Moram napraviti i dizajn ogrtača. Gdje je moj kaubojski ogrtač? To je lijepo. Mislim da će ovaj oblak izgledati nevjerojatno lijepo na mom krovu. Kako je to uspjela? Povuci dole! Moja kosa! Brune! Dobra ideja. Sad moja kuća izgleda još bolje. Super! Mislim, napredovat ćeš. Mislim da sam ogladnio. Gdje je moj ručak? Vidjet ćemo se opet. Žohari. Čekaj! Ne jedi žohara! Ne boj se! Neću dopustiti nikome da te povrijedi. Imam tajnu. Slatka poslastica za vas. Uf, što je ovo? Grozno, ne podnosim slatkiše. Pa, jesi li dobro? Bježi, slobodan si. Čekaj. Znam da mojoj kući očito nedostaju krila i ogroman lizalica u obliku srca. Šteta. Dobro je da im se Betelgeuse ne sviđa. Baš su slatki. Ko ne bi također? Cijeli tvoj susjed. To je pravi dekor. Rogovi, a ne krila. To je puno bolje. Sada prelazimo na prozore. Predstavljam vam svog
Gurta, Upravo smo stigli kući. dođi u posjet. Ako se usuđuješ, Što? super! Čekaj! Treba mi usta, jer su tvoji prozori led. Napravimo ga većim. To je pas. Savršeno. Sada je vrijeme da uđemo kući s mojim ljubimcima. Smjesti se udobno tamo, prijatelju. To je hobotnica! Pojest će me! Beetlejuice! 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 Bog, susjede, to je moj prijatelj. Juice, uplašio si me. Jako boli, ali ukrasio sam svoj travnjak. Sad napravimo prekrasan šešir. Izvolite, dragi gosti. Više si nego dobrodošao. Idemo ga izrezati. Voila! Završni detalj je bio apsolutno nužan. Što to Barbie radi? Imat ću najljepše ružičaste biljke na svom travnjaku. Neka usrećuju mene i moje goste svaki dan. O, skoro sam zaboravila na kućne ljubimce. Učinit ću da bude mekano i pahuljasto. Na njemu doista možete trčati bosi. Pa, hajdemo ukrasiti moju kuću na vidiku. Ovo će biti vraški posao. Pogledaj to! Ove lampe, ove police, izgleda kao lijes. Imam puno ukrasa, to je istina. I evo te, moja bundeva. Jesi li mislio da sam te zaboravio? Middle juice, middle juice, middle juice. Sada sve izgleda savršeno. Kakav mekan i pahuljast tepih. Ugodno je sjediti na njemu, ali zidovima također treba neka dekoracija. Ružičasti oblaci. Režem slatkiše. Nema dovoljno slatkih ružičastih stolova i vaza. Sve ću to staviti u svoju kuću. Hello? Oh, Beetlejuice, što si učinio? Pa, moje cvijeće je uništeno, ali znam što trebam učiniti. Roza plišana medvjedić. Bit će točno na stolu. Dobro. Aparat za žvakaće gume. Za slučaj da ogladnim. Hvala. Opet taj dosadni susjed. Nepristojno je doći u goste bez pozivnice. Ha! To je bilo neočekivano. Pa, Barbie, kakav neugodan susjed. Pogledaj ovaj Barbie znak. Sviđa mi se. Savršeno! Pljak. Zločesti susjede. I ti si zločest. U redu. Trebamo biti prijatelji. Uostalom, susjedi smo. U redu? Pozivam te na ručak. Izvoli. Ovo će biti tako lijepo. A ja imam nešto. Imam trulu i jabuku. Svidjet će ti se. Da vidimo. Ovaj džem je vrlo...
Slatko! To je gnjusno! Kakav dan! Dobro je! Nisam varalica. Pogledaj svoj zadatak. To je la la la. Bombardino, krokodilo, balerina, cappuccino. To je jasno. Dakle, pogledajmo i razmislimo što možemo učiniti s tim. Da, mislim da imam ideju. Ovaj okrugli biskvit će biti savršen za mene. Sada pažljivo izrežimo sredinu. Odlično. Sada ih stavimo ovdje i počnimo ih puniti kremom. Prelite sve preko. Ne štedite ni jedan dio površine. Sada ravnomjerno rasporedite i vojila, šalica je spremna. Sada ukrasimo je. Dodajte prekrasne oči, obrve, nos, usta i naravno ručku. Sada ćemo napuniti ovu prekrasnu šalicu s M&M bombonima. Ulite ih izravno u šalicu. A što je kapućino bez pjene, zar ne? Koristit ćemo mliječnu i bijelu čokoladu. Ulite ih jednu po jednu. Odlično. Sada napravite uzorak. Savršenstvo. To je to? Pa, to je puno. Jupi! To će zahtijevat malo rada. Što radiš, Miles? Evo tvog zadatka, bako. Zanimljivo. Pa onda moram početi. Prvo moram zdrobiti ovu tortu. Razlomimo ga na male mrvice rukama. Ovo je prava konzistencija. Sada trebamo malo kreme. Tako ukusno. Prelijmo sve. Da, to je dobro. Sad malo mlijeka i ponovno zgnječi. Dobro sve izmiješajte. Sada možemo oblikovati u ono što trebamo. Premjestimo naše tijesto na dasku i zamotajmo ga u plastičnu foliju. Koristite valjak da ga izravnate u jedan sloj. Odlično. Sada trebamo obrezati rubove kako bismo stvorili glatki i lijepi sloj. Počnite mazati kremu na vrh. Kad završite, pažljivo ga zarolajte u valjak. Pazite da ga ne slomite ili ispustite. Još je malo ostalo. Dajemo našem tijestu oblik koji želimo, a evo repa i pera je. Pa, sve što preostaje je obojiti ga. Koristit ćemo bijelu čokoladu za ovo. Polako i ravnomjerno je prelite preko vrh. Sada dodajmo malo plave. Ovo će biti savršeni morski pas. Da vidimo što smo još zaboravili. Čekaj, točno, oči. Upravo ovdje i naravno, ne zaboravite na zube. Odlično, ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Pa, to nije problem. Moja torta je malo zagorjela, ali ne brini, znam što učiniti. Samo ćemo ukloniti zagorjelu koru. I nitko neće znati. Izgleda da se nešto počinje slagati. Wow, to je savršena glava krokodila. Pogledaj kako je cool. Ovo mi ne treba. Sada ćemo obojiti krokodila. Imam ovdje malo zelene čokolade. Preli još malo čokolade preko glave. A višak čokolade će se ocijediti na tanjur. Sada dodajmo oči i zube. Odlično, ali nešto nedostaje. Pićim, ti, znam što je. Savršeno je za mog krokodila. Samo trenutak. Idem po to. Bog, wow, pogledaj to. Ups, oprosti. Mislim da smo sajgurni. Dakle, ovo nam više ne treba i savršeno je. Apsolutno nevjerojatno. Kako je sve lijepo. Probajmo. Oh, wow. Izgleda ukusno. Pogledaj to. Tako ukusno i miriše predivno. Sviđa mi se. To je zanimljiv dizajn. Sada probajmo morskog psa.
Tako ukusan okus. I što je to? Krokodil? Wow! Pustite me da i ja probam. O, kakav odvratan okus. Što je to? Ne mogu to jesti. Fuj, pa pobjednik je Cappuccino balerina. Naravno da sam to ja. Tko bi drugi bio? Evo vašeg dodatnog izazova. U redu, počnite. Ne chimpanzini bananini. Boneka ambalabu. Đupi. Pa počet ću. Prvo, trebam nacrtati obris. Napravit ćemo ga tamnim, sada ćemo početi s bojanjem. Dodajemo sve potrebne boje. Što više detalja, to bolje. Ostatak ispunite smeđom bojom. I to je to. Sada ga možemo okrenuti. Pogledaj to. Možeš slikati. Izgleda odlično. Mislimo tako. Stvarno je sjajno. Pa, sada je moj red. Naučit ću vas kako stvoriti remek dijelo. Počnimo s crtanjem glave. Sada ćemo stvoriti ruke, a zatim ćemo napraviti koru od banane. Počnimo dodavati boju našem remek tijelu. Ne možemo pogriješiti s malo ružičaste i, naravno, žute. Sada zeleno i gotov sam. Možemo ga okrenuti. Da vidimo što imamo. Pa, izgleda prilično dobro. Ne mogu to učiniti. Ostao je samo ovaj, U redu. Pokazat ću vam starinski način. Išao sam u umjetničku školu kad sam bio mlad i znam ponešto. Tako je. Sada krenimo s bojanjem. Lakše je nego bojanke za djecu. Moja žaba će biti neodoljivo ukusna i lijepa. Baš tako, dodajte završne detalje. A sada pažljivo preokrenite. Savršeno. To je to, djeco. Kakva ljepota! Svi su završili zadatak. Pokušajmo što je ispalo. Vrlo dobro, prilično ukusno i vrlo realistično. Pogledaj to, tako lijepo i tako ukusno. O, kakva smiješna mala beba. Dođi ovamo, pojest ću te. Da, također je vrlo ukusno. Kakav težak izbor. Ali ovaj put su svi pobjedili. Hura, ekipa! Svi smo tako dobri. Sada želim pravu hranu. Želim kajganu. Napravit ćemo je. Lako je. Spreman sam. Hej, bako, probudi se. Propustit ćeš sve. Halo, bako, čuješ li me? Što? Pogledaj ovamo. O, pa to je lako. Gledaj, ulij ulje u tavu. Evo, sad ti to učini. U redu. Što je bilo? Ne lijepa. Hajde, ups, nešto je pošlo po zlu. Pa dobro, ne možeš pokvariti kašu, zar ne? Ili bolje rečeno, ne možeš pokvariti kajganu s maslacem ili kako već ide izreka. U redu. Jadniče, sada uzmi jaja ovako. Razbi ih direktno u tavu. To je magija. Mogu pokušati. Čini se da radi, ali nije baš ono što sam trebao. Pa, to je u redu. Nemoj se uzrujavati dušo. To je dječji posao. Pogledajte majstorsku klasu od kuhara. Razbijamo jaje i odvajamo bjelanjke od žumanjka. Ljuska u smeće ne treba vam. Sada umutite jaja mikserom. Prvo bjelanjke. I zapamti, nemoj vaditi mikser iz zdjele ili će jaja završiti na tebi. To je to, bjelanjak je spreman. Sada učini isto s žumanjkom. Pazi, savršenstvo, to je to. Sada ulijemo naš žumanjak u tavu i počnemo ga peći.
Odlično. Vrijeme je za bjelanjak. Dodajte ga na vrh i ravnomjerno rasporedite žlicom. Vjerojatno nikad niste vidjeli nešto slično. Pa, ti si pravi majstor. Sad ću samo začiniti svoja kejgana jaja. Izgleda odlično. Pazi. Da, budi oprezna, tako je. Pako, hvala ti. Bilo je nezgodno. Pa, mislim da sam sve pripremio. Neka stavim to na tanjur. Ne izgleda baš dobro, ali pokušat ćemo nešto učiniti s tim. Neka dodam malo vrhnja ovdje. Šlag nikad ne škodi, zar ne? To je katastrofa, draga. Pa dobar tek. Stvarno sam gladan. Ovo izgleda zanimljivo. Pustite me da probam. Bože, što je ovo? Odvratno je. To nisu jaja. To je vreća za smeće. Neću ovo jesti. Pa, to je više nalik tome. Izgleda kao pita i miriše odlično. Pa, ne izgleda baš tako dobro. Nadam se da će treći pokušaj biti uspješan. Pa, napokon sam zadovoljan. Vrlo ukusno prženo jaje. Imamo pobjednika. Bako, čestitam. Pa, ne morate pljeskati. Pa, imaš li kakvih ideja? Jesi li ovdje? Očito. Prokletstvo. Oduvijek. Hej, gospodine Pesek. Kako si? Da vidimo. Što radiš tamo? Hajde. Prišti. Hej, sir! Ti odvrati pažnju čuvaru, a ja ću pokušati pobjeći. U redu. Hej, gospodine čuvaru, imamo puno posla. Što? To je... Razvrat. I to je Dancy Willis. Mrtav je. O ne! Moj tanjur s keksima! Sjajna ideja, Enet. Vraćamo se uskoro. Žalikost. Quincy, ti si genije. Sada možemo otvoriti bravu i izaći odavde. Ma daj! Hej! U redu. Evo svih mojih kolačića. Eto ga. Što se događa? O moj Bože! Kolačići. Pokupit ću to! Kasnije, imamo hitnu situaciju. Zbogom. Da. Ne možemo ići. Stoj mirno. Ne možeš pjevat. Nema nikoga. Čekaj. Imam osjećaj da je namještaljka. Sve je jasno. Njihov laser je naprijed. Hajde. Wow. Srijeda. Idem. Ne boj se. Majstor sam u tome. Iako mi svaki put prođu tanci. Koliko ih je ovdje? Pa, evo. Ovdje je ciljna linija. To je jako blizu. Moramo požuriti. Pogledaj, tamo je karta. Idemo na bufe. Gladan sam. Što? Idemo na to. Zar nema načina? Ko je ovo izumio? Šta? Idi, mislim da čuvar nije ovdje. Moramo zaključati vrata da ne uđe. Što je to za miris? Smrdi! Zdjelica kaše koju mogu pojesti! To je odvratno!
Ovo osušeno je tako grozno. Povratit ću. Što je s ventilacijom? Moramo je otvoriti nečim. U loncu nema ništa, ali pronašao sam nož. I to je sve što trebamo. Pogledaj što sam smislio. Jesi li spreman za bijeg? Vrijeme je da izađemo iz ove kutije. O moj Bože! Linci, požuri! Stražari su nas pronašli! Sakrijmo se brže! Evo me. Gdje su oni? Fuj, To je grozno! Sir od kartona. To je grozno. Ide li on? Mislim da da. Skrivaš se u bačvi s rezancima. Kakav prizor? Super! Konačno mogu nešto pojesti. Sad imam snage i spreman sam za trčanje. Požuri. Čuvar se može vratiti svakog trenutka. U redu! Brže! Vidi Kobacki! Ako sam iskren, malo sam uplašen. O moj Bože! Izgleda da nitko nije pobjegao iz zatvora kroz ventilaciju već 100 godina. Ekran nestaje, prijatelju! Nemam više! Pauk! Što ti je? Bojite li se pauka? Pogledaj kako je sladak. Nemaš se čega bojati. Hajde, Ani. Izlaz! Teću! Ovo nije put iz zatvora, već super teretana. Evo nas! Lindsay, pogledaj ovo! Ha? Jesam li to samo ja? Ili je to naš čuvar? To je smiješno! Tako sam snažan. Pa! Idemo! Fuj! Ups! O moj Bože! To stvarno boli! Hajdemo postati jači! Postaću novi Hulk! Hajde! Što? I to! Zapravo pokušavamo pobjeći. Iz zatvora. U slučaju da si zaboravio, dopusti mi da ti pomognem. Ovo je dobra ideja. Napravimo rupu u zidu. Probija se. Još jednom, da. Do slobode. idemo. Doviđenja. Što je to bilo? Što? Je li to WC? Izgleda jako neuredno. Čak je i kaki unutra. To je grozno. Čekaj trenutak. Čekaj! Misliš li na isto što i ja? Stan. Da, idemo ovim putem. Siguran sam da ima nešto. Tak smo blizu. Vidiš li onu cool svinju na zidu? To sam ja. Nekad sam to bio ja. Ringo, znam gdje tražit Wednesday. U redu. Ili što? To je to, probi se kroz rupu. Oni su svi u zidu. Ne možeš pobjeći od mene. Ha. O moj Bože, o ne, što ćemo učiniti? To sam bio. Wow, ne vidim ništa. Uhvatit ću te. Pričekaj trenutak. Vrlo smo blizu Vojvoda! izlazu. Pa, ovo je čuvarska soba. Gleda nas kroz kamere odavde. Tako je smiješan s kantom za smeće na glavi. Užasno.
Pogledaj, sigurnosna uniforma. Promijenimo odjeću da nas nitko drugi ne uhvati. Gledaj, Lindsay. Autobus! I kontroliram cijeli zatvor. Wow! Uđemo u bus, prije nego nas uhvate. Zašto su vrata zaključana? Kako ćemo ih otvoriti? Ključ mora biti negdje. Blizu smo. Čekaj trenutak. Jupi, pronašao sam to. Otvorit ćemo ova vrata. Srijeda je! Gdje smo? Na krovu smo, a ovdje je helikopter. Najbolji plan za bijeg. Što se događa? Ti nam ga pusti! Imamo te! Moramo biti... Dobro za tebe! Čuvar! Ne! Ne možete nas pobijediti. Nepobjedivi smo. O, da! Ne bojimo se tebe! Au! To se ne ponašaju tako u kuhinji. Zaustavite bitku. Bolje je boriti se kulinarskom bitkom. Tko će napraviti najbolju tortu? Imate 5 minuta. Super! Volimo torte. Ima torti, a evo i kreme. Ded, stavi slojeve jedan po jedan. I namaži ih kremom. To je to. Idemo na sljedeći. Da, ostalo je još samo malo. Super. Prekrasno. I skoro smo gotovi. Ukusno. Što? Da, možemo to učiniti. Gledaj, sada možemo razmazati tortu rukama. To je puno praktičnije. Da, upravu si. O, Zak, mi smo takvi genijalci. Pogledaj, sada je čak. A sada se možemo boriti s kremom. Ne možete se boriti s hranom. Krema je ipak ukusna. Sjajan posao, momci. Krema je ispala baš kako treba. Ura! Kuhar nas hvali. Otišao je. Dodajmo malo čokolade. Učinit će svaki kolač ukusnijim i ljepšim. I dodat ćemo je i sa strane. Sada možemo dodati nekoliko Skittles bombona na vrh. Učinit će tortu puno svjetlijom. Tako je, Quentine. Da, upravu si, Zake. Sjajno. U redu, naša torta je uredna. Hej, dečki, nemojte biti blesavi. Prestanite. Sada ukrasimo našu tortu ovim kolačićima. Pogledaj ih, tako su lijepi. I imam još jednu ideju. Dopusti mi da te pogodim ovom tortom. Zašto? Hajde, nasmiješi se. Samo mi vjeruj. U redu. Odlično. Pogledaj, imamo osmijehe. Sada možemo napraviti još emojija na torti. Bit će jako zabavno. Zar to nije originalno? Dopusti mi da te ponovno fotografiram. Hajde, više emocija. Što više emocija, to više emojija. Jupi, i imamo emoji tortu. Zar nije sjajno? O, da. Pogledajte to, dečki. To je baš jadno. Pogledaj našu tortu. Spider-Man spašiva svijet spašavajući tortu koja se raspada. Nije li to cool? Pogledajte to, djevojke. Pa, vaše vrijeme je isteklo. Spreman sam ocijeniti i vaše torte. Ko je prvi? Počnimo s djevojkama. Sjajna ideja se emojima. U redu, uzet ću ovu. Plavi baršunasti nadjev. To je zanimljivo. Dobro napravljeno. Torta je prilično glatka. Svidjela mi se. A što je s dečkima? Pa, ona sa Spider-Manom izgleda impresivno i okus je... Pa, da probamo. Prilično dobro. Bravo, momci. A čokolade sa strane? Da, to je užitak za mene. Dobar posao, bravo. Prva nagrada je vaša. Hura! Drugi zadatak je pripremiti burrito. Imate 5 minuta. Vrijeme teče. Odlično. Krenimo. Hajde, jače. Tako je. Bravo.
Dok brišeš tijesto, ja ću rasporediti boje uz dijele kako bismo naše tijesto učinili šarenim. Upravo tako. Dodajemo različite boje u različite zdjele. Dobro napravljeno. A sada ga napunimo tijestom. Divno. Daj da uzmem tavu sada. I evo je. Preli malo ulja na vrh da se ne zalijepi. A sada dodajmo smjesu za tortilje. Sjajno. O, miriše prekrasno. Okrenimo ga. Na tanjur. Sjajno. Sad ćemo trebati još tijesta. Ha, pok ekipa. Hoj! U redu, sada je naš red. Pogledaj tu pileću prsa. Misliš li isto što i ja? Naravno. Igrajmo bejzbol. Hvatanje. Divno! Jupi! Dobro. Sada ispržimo piletinu direktno na tavi. Savršeno. Tako glatko i mekano. Trebat ćemo ga izrezati. Hiđa! Hej, to je nož. Prestani se igrati s njima, ali... Dobro, samo pileća prsa ovako. Bez igranja? Dosadno je. Da, ali je isto tako super cool. Čekaj, što? Odrezala sam prst. O, Zak, odsjekao sam prst. Što? O, što si učinio? Umirem. Što je to za buka? Ne. Dečki, jeste li povjerovali? Šalio sam se. Nema ništa loše s mojim prstom. Pogledajte, bila je to šala. Što? Šala? S kuharom se ne smije šaliti. Uzimam ovaj nož. Nema više noža za tebe. A što je s krastavcima? Kako ćemo narezati krastavce? Reži ih rukom sada. Kako da to napravim? Imam ideju. Neka ih stavim pravo na ventilator i onda ćemo ih sami izrezati. Pogledaj, pravo na tortilju. To je bilo sjajno. Sada napravimo isto s rajčicom. Super! To je tako zabavno. Sada dodajmo piletinu. Pričekaj sekundu, želim probati jedan komad. Hej, Zah, to je naše natjecateljsko jelo. Prestani to raditi. Dečki se svađaju. Ej, hajde, napravimo naš slatki burrito. Da, točno, dodajmo malo Nutella. Ravnomjerno razmaži. Savršeno. Tako je ukusno. Da. A sada ću dodati sladoled ravno na Nutellu. I sada gumene crve. I naravno još neke slatkiše, poput bombona i marshmallova. Pogledaj, savršeno je. Pogledaj naš mali slatki burrito. Čekaj, nije sladak. Djevojke zapravo imaju slatki burrito i ogroman je. Zelen sam od zavisti. Hej, Zak, to nije dobra boja za tebe. Ali znam koja će biti dobra boja za tebe. Zak, pogledaj. Samo ćemo poprskati naš burrito s malo Skittlesa. I bit će super zeleno i sjajno. A sada ga napravimo kao čudovište. Cool dekoracija, zar ne? Sjajna ideja, Quentine. Cure, jeste li ljubomorne? Vaše vrijeme je isteklo. Sada da probam vaše burritose. Dečki, to je naš Frankenstein burrito. Dobro da probam. Nije loše. Da zapravo prilično dobro. Sviđa mi se. Odličan posao. Sada probajmo burrito od djevojaka. Izvoli, šef. Ovo je slatko. To je ogromno i tako šareno. I tako ukusno. Kombinacija svih slatkiša je jednostavno nevjerojatna. Da. Svidjelo mi se. Djevojke, u ovom krugu pobjeđuje tim djevojaka. I dobiješ novac. Sada je konačni izazov.
koji će odlučiti tko će osvojiti glavnu nagradu. $1 milijun. I počelo je. O, da, idemo to napraviti. Dodajmo malo mlijeka. Sada ćemo dodati Nesquik. I uz pomoć ove bušilice sve ćemo pomiješati koristeći trik s interneta. Nevjerojatno, zar ne? O, da, pogledaj Zak, turbo način. Pogledaj, wow, ovo je sjajno. Joj. Super! O, dečki će besu dečku. Pa, prvo, pomirišimo ovu sjajnu čokoladu. Sada je ulimo u zdjele, odvojene po bojama. Odlično. Sada će nam trebati neki ventilatori jer ćemo rastopiti ovu čokoladu. Upravo tako. Pred našim očima čokolada se topi. Hej, zašto puše na mene? Bok, prijateljice, trebamo otopiti čokolade, a ne sušiti kosu fenom. Oh, upravu si. Oprosti. I gotovo je. Odlično. Sada ćemo trebati ove kalupe za kugle. Ulimo sve boje čokolade unutra, a sada trebamo puhati ustima. Pogledaj. Oni su sjajni. Dodajmo malo kakao unutra. Sada zatvorimo to. I staviti ga ravno u čašu, par njih također. I kad šef samo ulije mlijeko, bit će spremno. Što? O, ne. O, imam ideju. Quentin, pogledaj. Hajde da prvo naručimo neke kolačiće. U redu? O, evo juh. Sada, koristeći moju dizalicu. Pogledaj, sada ćemo izvaditi unutrašnjost i uliti naš kakao unutar kolača u ovu čašu. Sada imamo dezert i koktel. Vaše vrijeme je isteklo. Pusti mene da probam. Sjajne vijesti. Sada ćemo saznati pobjednika, ali prvo ću probati kakao, počevši s timom djevojaka. Vrlo je cool ideja rastopiti čokoladne bombe s mlijekom. Sviđa mi se. Prilično lijepo. I šareno. To je ukusno. Dakle, dečki imaju kakao u svom kolačiću. To je također cool i vrlo ukusno. Hvala za slamku. I da probam tortu. O, da. S malo čokoladnog mlijeka. To je sjajno. O, ovo je pravo remek djelo. Dečki su pobjedili. Oprostite, djevojke. Njihovo stvarno ima bolji okus. Hura! Da, pobjedili smo! Bog svima! Konačno započinjemo izazov, a ja nemam sreće. Pobjeglite i nabavite češalj za golicanje. I imam još jedan. Imam cijelu hrpu njih. Alex, stvarno nemaš sreće. Ne želim. Ali možemo biti prvi koji će pojesti svoju žvakaću gumu. Pojest ću nešto fino. Volim hibabube. Posebno okus žvakaće gume. Što radiš? Super! Pištolj je tvoj, a ja moram pokupiti sav sve jednog za tebe. Hajde, ne psuj. Pogledaj mjehur koji ću napuhati. Nevjerojatno. Jesi li znao da se možeš igrati s mjehurićem? Ali moraš biti pravi majstor za to. Wow, to je stvarno cool. Alex, super ti ide. Ali sada je moj red da žvačem žvakaću gumu. Prvo ću se riješiti gumica. Čak znam trik koji će mi stvarno pomoći. A sada je vrijeme da ih jedem. O, Bože moj. Podigni tu stvar aktivirana. Wow. A sada? Pogledaj koliki je to veliki balon. Neću joj dopustiti da napuše balon veći od mog. Oh ne! Što si učinila? Bože moj! Ne samo da je moj balon puknuo, već mi je i obrve odnijela. Kako ću sada živjeti? Hej, Taylor, opet sam tu. U redu, samo sam malo u panici. To je u redu.
Pa, tvoj je red da probaš gumu. Napokon. Fenomenalno. Vrijeme je da se riješimo gumica. Pripremio sam posebnu mašinu. Postoji to ako mi... Možeš ih jesti jednu po jednu. Jesi li spreman vidjeti bolesne mjehuriće hnile? Zašto? Ne, prestani. Preveliko je. Što ćemo sada? Kako da je spustimo na zemlju? Bingo! Imam ideju! Moramo probušiti balon s tim pračkama. Alex, pucaj! Gledaj mene! Jer inače, Melo će odletjeti u svemir. U pravu si. Moram sve napraviti sama. Vidimo se za minutu. Hvala Kakav ti! dobar posao! U nevolji si! Moram se sprijateljiti s pticama. Hvala ti. Jako mi je drago vidjeti vas. Hvala. O ne! Imam samo jedan hologram. Imam cijeli šator. Više od toga se ne događa. Da, jest! Pogledaj u moju hrpu. Moji Sjajno zubi maslo. smrde. Millere, ti jedi prvi. U redu. Gura! Jako volim šipak. Samo pogledaj koliko su očite zrnca unutra. Pogledaj. Istina, nije baš zgodno jesti ih, ali uvijek imam svoja 2 snježna vrtloga sa sobom za ovu malu poslasticu. Ukusno, zgodno i nema potrebe prljat ruke. Bilo bi bolje da bacim zrna na list, a zatim ih odjednom pogodim. Na taj način je puno manje zastrašujuće. To je definitivno 100 zrna. To je jako cool. To znači da ću biti 100 puta deblji nego prije. Iako imam samo jednu šipak, još uvijek sam jako sretan. Alex, na tebi je red. Prvo, moramo doći do onog najotmijenijeg. Rezanje šipka je prelagano, ali rastrgati ga na pola... Kako grozno. Alex sada izgleda kao manijak. Biti manijak nije ukusno, ali jesti šipak je jednostavno nevjerojatno. Alex je poludio. Ništa od toga, samo jedan sočan šipak, to je sve. Teta, zapravo si i ti glup, pa bi ti... Doista, krajnje je vrijeme da i ja dodam svoju žuč. Mela, trebam nož. Super! Samo Nešto više pojedi o ga, princezi? dosadno je. Od njih prave ukusan sok, to je više nego zabavno. Pogledaj kako imam sokovnik. Vau, to je veliki stroj. Veliki sokovnik plus cijela hrpa nastavaka nara, mnogo ukusnog soka od nara. U redu. Samo izvuci ovo od mene. Pogledaj ga. Samo mi se hvali da pije. To nije pogrešno. Je li bilo ukusno? Vrlo dobro. Dana, imaš li čak i pare na Snijeg, licu? to nije problem. Možemo ga lako ukloniti. Eto ga! Napravio sam samo jedan katapult. I pogledaj koliko Coca-Cola i Mila imaju. Da, pogledaj. Imam cijelu kulu limenki Coca-Cola, ali ja ću svejedno prvi piti. Barem čekam. Čokolada uvijek ima dobar okus. I također, nakon jela trbuh, uvijek boli. Došao sam na sjajnu ideju da popijem sve svoje limenke Coca-Cola odjednom. Moram ih otvoriti, a nakon toga mi treba posebna slamka s nedavno napravljenim predmetima. To je sjajna ideja. To je bilo tako ukusno na posljedku. Mislim da netko moli da izađe van. To nije taj auto. To je silovit urlik.
Što misliš? Ja sam ipak dečko. To ti samo pomaže bolje. I dobio sam jednu glavu. Kako cool. Ne padaj! Ne! Dakle, pustit ću to. Osim ako sada ne budem morao dosegnuti gornju ružu. Kladim se da mogu popiti sve limenke čaše što je bila. Vi pil. Samo nemoj bacat smeće na ljudu! Točno! Oni su biljke. Boli kad te mačka udari u lice. Oprosti, jednostavno ne mogu prestati. Mila, što ti se dogodilo? Jesi li vidjela svoj trbuh? Na plinu je! Spasi se! Ovo je hitno. Žao mi je. Mila, podrihnje! Opa! Mila, nema više kole? Ne želim više! Ne mogu dobiti više! Smrdi toliko od mene? Ona je Mislim sjajna. da nije. Tko je to? Idemo izvući naše Mislim da karte. da. Ne Što? želim. Da. Što? Si odličan. Što? Zla! Što? Sretan sam. To je samo moja stvar. Da! Žao mi je. Ti? Tako je bilo. To je bilo apsolutno grozno. Julie, sada je tvoj red. Znam. Tako, tužno. Stvarno ne želim pojesti smrdljivu čarapu. Moram je prvo oprati. Ubacimo prašak u košaru, stavimo čarapu unutra i uključimo perilicu rublja. Pričekajmo. Požuri! Ja sam genij. Super! Sad ga ispeglajmo da bude apsolutno savršen. O moj Bože. Ne! Večera! Je li bio tamo? Super! Je li tko vidio moju čarapu? Oh, hvala ekipa. Baš to mi je trebalo. I što si ti želio? Super! Pa, hvala vam! Hajde da to ponovimo. Hajde. On je u redu. Ne znam hvala. Okej, prvo odaberimo karte. A? Volim lizati kolač. O da, to je dobro. Pa, krenimo. Sjajno. Ova torta će biti moja. Nema šanse, Enik. Trebao bi igrati po pravilima. Ništa ne znači ništa. Pa, srijedo, tvoj je red. Pa, torta nije crna, ali sviđa mi se. Da, definitivno podnošljiva. Stani! Ova torta je moja! O moj Bože. Što? Vrijeme je da naučimo ovog lopova lekciju. Riba! Torta je tako ukusna. Kamen, papir, škare, kreni. Wow! Rezanci! Rado ću ih pojest. Sjajno! Ja sam Alex. Idemo. Sviđa mi se. Čekaj. Naravno. Wow! Hvala što ste gledali. Ne znam s nama. Ne paničari.
Julie, nemaš sreće. To je sigurno. Kako ću pojesti ove odvratne stvari? Kakav užas. Prokletstvo? Zahvala? Stani. Uf, ne mogu ovo. Prestrašno je. Želiš li oprati zube? Hvala ti. Oh, grozno je. Hajde da to učinim. Kakvo olakšanje. Sada se osjećam mnogo bolje. Pa, dobar tek srijedo. Sam biti tamo. Smanji ritam. Imam plan. Moramo dodati vatru. Neće biti tako odvratno ih jesti. Pa, ovako je puno bolje. Krenimo! Pa, naravno, ne možete to jelo baš nazvati ukusnim, ali se može žvakati. Hvala ti. Ne mogu ovo gledati. nije To me loše. pogađa. Što? Prazan paketić žvaka? Ne razumijem. Izgleda kao da je netko već žvakao. Evo, ovdje su karte. Uzmi ih. Sviđa ti se guma? Ne, moram ga kupiti. Ma daj. Sjeda, ti si prva. Izgleda kao da je zapelo za stol. Cure, pomozite mi skinuti ga. Ha? Oh, to je bilo grozno. El Nopo. Pa, vratio sam se ovdje. To je nered. Imam sjajnu ideju. U mom ruksaku ima mnogo korisnih stvari za svaku priliku. Što nije u redu s Rikom? Super! Da vidim kako to mogu iskoristiti. Što? Wow! Stvarno radi! Bravo, Julie! Da, hvala. Kakav nered. Volim te. Hajde da vidimo. Ne znam zašto moram to učiniti. Hajde, samo. Tko se sada smije? Pa, tko će započeti pepelnicu? Gumene oči. Puni smo. Oni? Što? Što? Opet ništa? Nije fair. Ja ću ga lizati. Savršeno. Da. Ja ću početi, cure! Wow! Ove oči boje marmelade su stvarno nevjerojatne. Što ima? Wow! Sviđa mi se sve. Nije li to previše? Evo! Doviđenja! Sad je moj red. Ne! Julie, nije smiješno. Kako ukusno. Još su nevjerojatne. Što želiš? Hajde, Julije! Što je to? Ove marmeladne oči su tako slatke. Želiš li to otvoriti? Hajdemo to napraviti. Wow! Žele u boci. Kako super! Da, stan dan. Wow! Da, vidimo. Nemam I ništa. mogu ga lizati. Hajde, prijatelju. Idemo. Pa, ja ću početi. S velikim zadovoljstvom. Wow! Apsolutno nevjerojatno. Hej, vrati mi to ovamo. Želio bih zahvaliti. Gledaj! Moj jezik je sada kao duga. Ja to želim. Wow! Ova marmelada je ukusna. Pogledaj kako sam lijep. To je tako smiješno. Tako je.
Oni su smiješni. Kajte da počastimo srijedu kako ne bi gunđala. Otvori usta srijeda. Ovo će biti smiješno. Vau! Zašto si smislio? Stoji. O ne, Ne igram su moje tako. kletenice. Ja ću prvi zavrtjet kotač. Kako sam sretan. Stvarno volim kobasice. Baš je super što sam ih dobio. Kad jede kobasicu, da budem precizniji. Ukusno. A sada ću pronaći bijeli ukusni luk. Ukusni škampi. Ne još jedan žohar. Možda nije prekasno da ponovo odigram cijelu stvar. Ne, neću ti to dopustiti. Misliš jesti te odvratne stvari? Mislim, smrde i puze. Ne, neću. Jako ih se bojim. U redu, ako to ne želiš učiniti na lakši način, morat ćeš na teži način. Cijelo vrijeme me kažnjavaj. Ne, radije bih jeo smrdibubu. Iako, onda uopće ne ide uz moju ukusnu picu. Nisam se prijavio za to. O moj Bože, Charlie, što čekaš? Radi se o mami koja je također imala kobasicu. Potpuno se slažem. Mislim da ću napraviti hot dog od pice s ukusnim prelivom od kobasice. Pogledaj kako je ukusno. To je najukusnije što sam probao u dugo vremena. Kobasica savršeno nadopunjuje okus pice. Toliko je ukusnije od običnih hot dogova. Prisiljavaš me da zagrizem tvoju poslasticu. Zaista bih to volio. Što radiš? Tko ti je dao dopuštenje da diraš moju kobasicu i moju picu? Vrati mi moj hot dog! Zar te nije sram? Jedi svoje žohare. Ne želim. Oni su tako mnogo. Očito te žele. Uzmi moju picu. O moj Bože. Stvarno ih ima cijela gomila. Maknite se od tamo. Barem mi dopustite da zagrizem picu. Wow, jedva su mi išta ostavili. To je još zgodnije. Upravo je imala žohara. Kakva noćna mora. Moj prst. Ti si dinga dinga dong rustikal. Ustima. To je bilo moje. Što je to? Što je to? Mogu li ovaj put ja prvi zoomirati? Pitam se, utopljen. I biti u odboru. Sretan sam sa žvakaćom gumom. Oprosti, ali volim je. U redu. O, sad je moj red da zavrtim kotač. Što? To nije pošteno. Zašto neki ljudi upadnu u neku od pilećih nogu? To čini ružnim i odvratnim. Bolje da brzo to pojedemo. O, u pravu si. Što čekam? Vrijeme je da stavimo te gumene bombone na picu. Lijepo je i ukusno. Svijetle su i dugačke. Bingo. O, Bože. Tako lijepo. Tada, kako je bilo? Mislim da je ispalo sjajno. Da, izgleda sjajno. Ne kao kokošja hrana. Usput imam sjajnu ideju. Melo će voljeti plakati. Smislio sam to za nju. Što radiš? To je slatko! Bilo bi bolje da mi ne pokazujete šape na licu. Pizza s bananama. Ovo bi bilo produktivnije. Zašto sam kažnjen na ovaj način? Mogao bih uživati u okusu pice, ali moram se gušiti s pilećim nogama. Je li pizza dobra? Šališ se? Jedi svoju picu. Vrijeme je da jedem ovu stvarno dobru picu. Kako je to cool? Nisam shvatio da bi guma za žvakanje i pizza zajedno stvorile nešto stvarno. Tako je dobro da ne želim stati. Vjerojatno najbolja pizza koju sam vidio u dugo vremena. Mislim da je vrijeme za ogromnu zdjelu žvakaćih guma. Wow, stvarno je veliko. Što je veći balon, to je bolje.
pogledaj bombu. Ovo je moja prilika da se riješim cijele pileće hrane. Jesti picu bez njih je puno ukusnije. Nisam ništa vidio. Nisi. Sve sam vidio. I morat ćeš se suočiti s kaznom zbog svoje obmane. Oh ne, nadam se da ću dobiti nešto što nije zastrašujuće. Kiša je čak i lijepa. Naprijed! Oh, pomozi! Dobivam valtik smija u glavi. Pogledajmo što znači dobiti antilop. Ja ovaj put. O, da! Što je to? To zovem srećom. Vrijeme je za sladoled od marmelade. Ne samo da ih možete jesti, možete se i igrati s njima. Ali u međuvremenu moramo hladiti prste. Dobro, dovoljno ljubavi. Hajdemo probati led. Kako je bilo? Jesu li dobri? Vrlo. Siguran sam da će pizza biti nevjerojatna. Daj mi čaj, ne tako brzo. Fuj! O ne! Pomoć! Smart je! Tako su mali i Jimmy, gadi mi se! Previše sam utučena za ovo. Sjedni sa mnom! Nema problema! Ako bi bio tako odvratan. Fuj! Vidiš? Izgleda tako loše. Čekaj. Što je to? Ne pozivam te! Siguran sam da će pizza s očima od marmelade biti savršena. Obojica izgledaju zabavno i zadovoljno. Nastavi dalje. Tako je ukusno ovo. Ne mogu prestati. Ne bih odbila ni malo marmelade. Ne bih rekla ne ničemu. Ljubomorna sam na sebe što jedem tako ukusnu picu. Ne, oči mi čak ni ne izlaze iz usta. Julije, glupa si kao i uvijek. Samo sam jako dobre volje. Melo, zašto ne jedeš? Mislio sam da je to nešto što ćeš ti napraviti. U redu, ja ih ne želiš isprobati, Prisi. Nadam se da te ne povede. Ne od toga da budem. Tako je sladak da mi je odvratno i gledati ga. Misliš da je to smiješno? O, samo trenutak. 10 godina. Ja Sad tebe shvaćam volim. da ću potpuno dobiti malo... Da, nisi to trebao učiniti. Pričekaj, Luis je bacio picu oko tvojih usta. Ne znam što želim. Malo pauze. Gdje su malo napraviti pauzu? Nisam, ali jednostavno jesam. Dobar tek! Blagoslovi svoju stranu prženim paprikama. O da! Ne osjećam se živim! Ti si u transu. Voliš li žohari? Dobit ćeš ih. Znaš da varanje nije... Kako je bilo nepodnošljivo. Nije prerano. Hoće. U redu. Nisam siguran da imaš pravo kazniti me. Evo mojih krumpira. Ima ih tako puno. I mirišu tako ukusno. Mogu li dobiti malo njih? Oh, divovi, spremate se zavrtjeti kolo. Tako je. Nadam se da neće biti preukusno. Samo neka bude fino, samo neka bude fino. Ne. Sve samo ne češnjak. Smrdi grozno. Čudno, ali ne vidim ga. Tako da neću morati jesti češnjak. Provjeri učionicu. Zaista dolazi neki miris odnekud. Zašto si ljut na mene? Hej, pojest ću ga. Neću ga nositi oko vrata. Prvo, moram uguliti češnjak. Čak imam i kutiju za zaštitu od prskanja za to. Prvo moraš staviti svu poderanu odjeću unutra. I za nekoliko sekundi češnjak se pretvori u punjen češnjak. Tako je! I može napraviti vrlo lijepu zabavu na pici. Kao srce! Sjajna ideja! I upotrijebit ću krumpire da prenesem svoje osjećaje. Sretan! Nacrtajmo slatko nasmiješeno lice. Nasmiješeno lice je puno bolje od srca.
još jednog. Samo si me ponovila. Ništa više ne može biti moje srce od češnjaka. A sada moraš pojesti svoje srce. Oh ne, kako ću ga pojesti? Moje srce je tako lijepo. Uvijek se izmutavaš. Vrijeme je za kaznu. O ne, nemam sreće uopće. Morat ću ne samo jesti picu s češnjakom, već je napraviti u smoothie u blenderu. Imamo blender, tako da si jako sretan. Bila sam znatiželjna vidjeti što će izaći iz toga. Mislim da će biti nešto jako gadno. Preplivaj, prijatelju. Ako povratim, bit će to zlobno. A ova kombinacija će me sigurno natjerati da povratim. Hej, stvarno izgleda odvratno. Biće tako. Moja usta se osjećaju kao kanta smeća. Nedostaješ mi. Dugo ću izdržati s tim suncem. Ali to ne znači da se moram stvoriti. Spuštam se. Oh ne, češnjak u mom korijenom središtu. Kakva užas. Ja sam bogat, gospodine. U redu, spremi to i izađi. Daj moje lice. O, upoznaj našu kuharicu. Ona kuha nevjerojatno ukusno i izvrsno. A ovo je naša draga baka. Ona zna puno o domaćem kuhanju. O, ovo je naša starija sestra, Vivian. Ona samo želi igrati igre, ali mi započinjemo. Kulinarski izazov. Beba Lilian je gladna i želi tortu. Vrijeme je za kuhanje. Ekipa. Naravno, sve će biti napravljeno na najbolji mogući način. Trebam mali okrugli oblik. Napravimo rupu u samom središtu kolača. Sastavljamo sam kolač. Koristimo ukusan čokoladni krem. Kada smo sastavili cijeli kolač, vrijeme je da počnemo s ravnanjem. Tako sa strane, jednostavno je, samo trebamo nanijeti kremu izvana i sve izravnati lopaticom. Hej, zašto sam prekriven kremom? Što je to? Paka! Oprosti, draga. Samo pokušavam ručno umutiti vrhnje. Nije tako lako kao što zvuči. Namaži vrhnje na tortu. Odlično. Sada izvadimo moj domaći džem. Evo ga. To je super ukusno. Namaži ga na vrh torte. Sada pokrij čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviane, što si smislila? Imam nevjerojatnu ideju. Bako, napravio sam tortu, zabodi štapiće u nju, zatim dodaj oči i usta od marmelade. Izgleda kao ješ. Smiješno, zar ne, Bako? Bako, tvoje vikanje je tako smiješno. Vivian, ovo je čudovište, a ne ukusna torta. Da, sada će smisliti bilo što. Ostaje samo preliti ovaj ukusni sirup na moju tortu, a zatim je ukrasiti maltesersima. Evo ih. Svi vole ove čokolade. Imam sve spremno. Lilian, probaj i izaberi najbolju tortu. O ne, moramo smisliti nešto. Igračka žohar. Neka se svi uplaše. Na daljinsko je upravljanje. Sada će se svi prestrašiti. To je prava žohar u mojoj kuhinji. Bako, što ti je? Nema šanse. To je žohar. Moramo ga se riješiti. Dođi ovamo. Udarit ću te kuhinskim čekićem. Žohar. I u mojoj je kuhinji. Nikad nije bilo ovako. Ne mogu ga se riješiti. Ne, riješit ću ga se. Užasno je. Napadam te. Odlučio je napasti moju tortu. Ne, nema šanse. Torta, uništila sam je. Osjećam se loše. Što se ovdje dogodilo? Moja torta. Što se dogodilo s mojim torcama? Ova je sva razbijena. Dobro, barem da probam kremu. To je to, nije baš dobro. A što je s ovom? Žohar? Kako odvratno. Ova torta pobjeđuje čak i bez kušanja. Da, prva pobjeda i odmah moja. Sada napravi mi kokice, ali ovaj put potrudi se da sve bude ukusno. Naravno, sestro. Trebam toster i staklenku kukuruznih zrna. Odlično. Stavimo zrna u toster.
Više od toga, sada ga uključujemo, nadam se da će sve ispasti dobro za mene. Hajde, ne. Oh, wow, 2 tosta s kokicama. Super. Ostaje samo da ih uhvatimo i... Oh, oprosti, bako. Što je to bilo? Nešto što je ostalo od tostova s kokicama. U redu. Gdje sam stao? Točno, prelite čokoladni sirup preko toga. Više od toga. Sjajno. Sada malo žele medvjedića. Još čokoladnog sirupa. Pokrij s tostom od kokica. I ispalo je ukusno. Bako, kako ti se sviđa? Izgleda odlično. A sada imam obični kukuruz. Trebaš zagrijati klip sušilom za kosu. Pogledaj! Zrna kukuruza su eksplodirala pred mojim očima. Pogledaj to. Cijeli klip je u kokicama. Miriše ukusno. Napravila sam 2 cijela klipa za Lilian. Da, preli moj domaći džem preso. Lilian ih obožava. Nikad nema previše džema. Sama bi ga pojela s velikim zadovoljstvom. Što je to bilo? Šefe, što ste smislili? Stavili smo zrna kukuruza u aparat za kokice. Više od toga. Da, super. Sada vadimo ukusne praške. Imaju različite okuse. Svaki prah pravi žvakaću gumu. Pogledaj to. Savršeno. Sada sve ulijemo u stroj s kukuruzom. Želim napraviti šareni kokice. Uključimo uređaj i da vidimo mogu li to napraviti. Wow! Duga kokice su ispale savršeno. Lilian, probaj uskoro. Ovaj put je sve definitivno ukusno. Naravno. Dao si sve od sebe. Što je ovdje? Ovo je sendvič od kokica. Super! Sviđa mi se. Ima čokoladu i marmeladu u sebi. Volim ovo. Pogledaj to. Ovo je klip od kokica. I voćni džemovi. Ukusno. A što je zadnje? Wow, to je cijela mašina za šareni kokice. Također je ukusno, ali biram bakine kokice kao pobjednika. Stvarno? Hvala, draga. Pobjeda je moja. Tako sam dirnut. Umirem od gladi. Sad mi napravi burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počnimo s sirom. Treba će mi par komada. Odgađamo to. Zatim uzmi rajčice. Treba ih narezati na kriške. Zatim narezani avokado. Pogledaj kako je svjež i ukusan. Zatim uzmemo mljeveno meso. Napravimo krug od njega. Napravimo rupu u njemu i pržimo naš odrezak kao krafnu u tavi s obje strane. Naravno, zatim razbijemo jaje u sredini i gotovi smo. Sada ću staviti sir da se otopi. Zatim trebamo sastaviti burger. Savršenstvo! Tako je zdravo i tako dobro. Stani, Viviane. Nije za tebe. Mogu ti dati malo salate. Fuj, salata je odvratna. Mrzim nešto zeleno. U redu, imam ideju. Sigurno ima sladoleda u hladnjaku. Hoćemo li to provjeriti? Rekao sam ti, cijela tegla toga. Treba će mi za burger. Sada vadimo kekse i kombiniramo sladoled i kekse. Odlično! Zatim vadimo šarene mrvice i posipamo ih po stolu, baš tako. Onda uvaljamo sladoledne kekse u mrvice. Ponovi za mnom. Moj burger ima bolji okus. Ne, moj je bolji. Moj je bolji. Ne želim te razočarati, ali moj burger će imati najbolji okus. Samo trebam promijeniti odjeću. Ovo je moj poseban multifunkcionalni kostim za kuhanje burgera. Vadimo naše kobasice i kotlete, stavimo ih zajedno na roštilj, pokrijemo poklopcem i ostaje samo malo pričekati. Možemo ih izvaditi. To je ukusno! Vadimo sve i počinjemo slagati burger. Ja ću ga napraviti više slojnim. Evo burgera i hot doga. A što bi moglo biti bolje od toga?
Dodajte umake, senf i kečap. Prelijte sve. Nikad nema previše umaka. Super. Spreman sam. Dobar tek. Pa, sve izgleda ukusno. Počnimo s ovim burgerom. Što je unutra? Avokado? Odvratno mrzim ga. A ovdje? Vau, to je burger s keksom. Probajmo ga. Volim sladoled. Super, ali htio sam nešto drugo. Wow, kakav ogroman burger. Ovdje je čak i hot dog. Tako je ukusno. Stvarno mi se sviđa. Obožavam to. I znaš što? Ovdje ne trebaš ni razmišljati. Šef je pobjednik. Hvala, dušo. Znala sam da ću... Kamen, papir, škare. Wow! Što? Toliko slatkiša! Super! Hrana za pse? Šališ se? To je smiješno! Stvarno volim ove marmelade. Bit ću sretan ukrasiti svoju tortu s njima. Wow! Vrlo lijepo! Čareno! Idemo dalje. Neki slatki gel. Tako je kiselo, ali bit će jako lijepo. Sada možemo dodati još malo slatkiša. Mislim da je i ovo kiselo. Pa promiješajmo sve to. I sada imamo kisele mrvice. Prekrasno. Super, wow, Julie. Sad da probamo. Miriše nevjerojatno i stvarno je ukusno. Što? Ha? Hoćeš li, molim te, podijeliti sa mnom? Pa ne, to je moje. Ti imaš svoju tortu. Uf, hrana za pse? Odvratno je. Ne želim to jesti. Smrdi. Pa, to je sigurno. U redu, pokušat ću odozdo. Hej, super. To nije fair. U redu, Julie. To je odvratno. Kuco, sviđa li ti se ova hrana? Želiš li da te počastim ukusnom tortom? Bingo. Pa, idemo. Mike, to nije fair. Nema pasa. U redu. Trebaš pojesti svoju tortu sam. Čekaj. Super kiselo. Bingo! Julie, jesi li dobro? Pa, dok se ona oporavlja, ja ću počastiti psa. Hej, prestani s tim. Tako je sladak. Stvarno jest. Ne mogu mu odbiti. Jesi spreman? 3, 2, 1. Hajde da to ponovimo. Imam ukusno voće. I ja sam imao puno manje sreće. Ovaj luk je grozan. O moj Bože, diši, Julije, diši. Hvala ti. Želiš li luk? Pa, kako god. Kako da ukrasim tortu s tim? Imam ideju. Mike, kako ti se sviđa moj luk ruža? Wow, prekrasno. Osim što uopće ne miriše kao cvijet. Također ću napraviti prekrasne latice od čežnjaka, ali prvo ga moramo oguliti. To je stvarno super trik. To je sjajno. Uživaj u obroku. Ne želim jesti ovu tortu od luka i tortu od češnjaka. Fuj, grozno. Jedva podnosim ovaj odvratan miris. Suze mi već teku iz očiju. Ne, ovo je jako loše. Odvratno. Hej, ne plaći, jadničak. Ja sam s tobom.
Pa, sada je moj red da ukrasim tortu voćem. Idemo. Učinit ću to kako me majstor naučio. Da, bok. Bok? O moj Bože, da, nikada neću zaboraviti te lekcije. O ne, bilo je teško, ali bilo je zabavno. Pripremi se za predstavu, Julie. Pogledaj to. Idemo. Izgleda nevjerojatno. Vau, kako ti se sviđa, prijatelju? Dobro napravljeno, Mike. Hvala. Uf, kakva poslastica. Ovo je stvarno dobro. Molim? Želiš li i ti probat? Onda izvoli. Njami, 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 njami. Lijepo. O ne! Dobio sam ljuti wasabi! I dobio sam svoju omiljenu čokoladu. Hura. Mogu li ja prvi? Super. Čekaj malo. Imam sjajnu ideju kako ukrasiti svoju tortu. Čekaj sekundu. Da bih to učinio, uzet ću super lopaticu i valjak. Biću kao pravi graditelj. Hajdemo to razmazati po mojoj torti. Vrijeme je za valjak. Wow. Aha. O, moja omiljena čokolada. Hajde da sve izmjerimo. Super. I sada, natrag na gradnju. Pao, o moj Bože. Ovo izgleda stvarno lijepo. U redu. Izgleda nevjerojatno. Pa, vrijeme je da i ja ukrasim svoju tortu. Uzet ću lopaticu i valjak također. Možeš li podijeliti? Tamo je ostalo čokolade. U redu. Mislim da je dobro. Hvala ti puno. Hvala. Neću to koristiti. Pokušajmo moj ukusni kolač. To je banana torta s čokoladom. Ovo je tako dobro. Sviđa mi se. Tvoj je red, Mike. O ne, želim preskočiti. Fuj, to je odvratno. Da, ne. Julie, zašto? Izvoli. Hej, to nije smiješno. Hajde! Spasi se! Zapravo, to je smiješno. Znam. Bože, ovo su ljute papričice. I imam gumene oči, tako da ću rado ukrasiti tortu s njima. Žao mi je, Julie, ali ova torta je samo za mene. Idemo na to. Wow. Nemoj ni prilaziti. Ovo je nevjerojatno. Pogledaj ovo gumeno oko. Hej, Julie. Vidim sve, lopove. Da! Kakav ukusan obrok. I ja želim komad. Pao, sjajno. Idemo dalje. Mike. Nije me briga, volim to. Odvratno. Tvoj red. Kako da ovo napravim? Ne želim ukrasiti svoju tortu ljutim papričicama. Bingo! Dobra ideja. Hajdemo ga izrezati na manje komade. A sada ću ih staviti sa strane. Pogledaj, Mike. Zapravo izgleda prekrasno, ali previše se bojim probati. Pa, trenutak istine. Nije loše. Sviđa mi se. Mogu samo polizat prste.
Zašto postaje tako vruće? Tko će me spasiti? Molim. Ne boj se, pomoći ću ti. Hvala ti. To je bilo teško. Tko će biti prvi? Počnimo s djevojkom. Hajde, Jess. Što imaš tamo? Puno šarenih posipa. Definitivno možeš bilo koji kolač učiniti vrlo lijepim. To je točno. Ja, dobio sam Skittles. Super! Quentin, imaš puno sreće. Počnimo s ukrašavanjem torti. Ovo će biti zabavno. Moj je toliko bolji. Oh, stvarno je dobar. Počinjem proces. Dijelim ga po bojama. Kako lijepo i svjetlo. Zašto ti treba sušilo za kosu, Quentin? Vidjela sam cool jaje uživo na TikToku. Moramo zagrijati Skittles. Prekrasno će se razliti po torti. Samo pogledaj to. Prekrasno, ali želim dodati još nešto. O, tu je med. Preliću med preko, jer će biti još bolji i slađi. Wow! Mogu zalijepiti bombone Skittles na med. Imaću ogroman toranj od Skittlesa. Više meda. Wow, Quentin, ovo je briljantna ideja. Stvarno si mađioničar. Čini se kao da pakiranje Skittlesa lebdi u zraku, a Skittlesi padaju pravo iz njega. Ništa slično ovome nikad prije nije viđeno. Jess, što je s tobom? Već počinjem. Imam kremu u različitim bojama. I mnogo nje. Istisnimo malo kreme oko torte. Želim da bude šarena, pa koristimo kremu različitih boja. Wow, ispalo je odlično! Nastavljamo dalje! Moram ga izravnati pomoću špatule. Wow! Tvoja torta izgleda jednako sjajno kao Quentinova. Jess nije daleko. Što će se dogoditi sljedeće? Zalijepimo traku od papira za pečenje i... pogledaj te posipke! To je tako lijepo i vrlo neuredno. Prestani! Wow! Sada ostaje ukloniti trake. I da! To je tako slatko! Idemo to opet izravnati. Wow! Pa, ljudi, vrijeme je da probate svoje prekrasne torte. Koja vam se više sviđa? Pišite u komentarima dolje. Tako sam gladan. Volio bi probati svoju tortu. Mora biti ukusna. Ovdje ima toliko Skittlesa. Wow, toliko slojeva u ovoj torti! Mejac! Uživam u svakom zalogaju! Super, onda idemo dalje. Čime će Quentin ukrasiti tortu? Bobicama i voćem. Super. Volim to. Jess, imaš Kit Katse i čokoladne makrone i M&M's. Quentin je malo ljubomoran. Nema potrebe za tim. Voće i bobice su također odlični. Pa, krenimo. Prvo otvaramo Kit Kat. I imam ideju. Mogu staviti svoje omiljene Kit Katove oko torte. Biće vrlo lijepo. I zadnji. Super! Sada izlijemo rastopljenu čokoladu na vrh da bude još čokoladnije. Wow, Jess planira napraviti mega čokoladnu tortu. Tko ne voli čokoladne torte? Svi ih vole.
Čokolada je najukusnija stvar na svijetu. Bit će ukusno. Sada ćemo staviti M&M's na vrh. Tako je lijepo i šareno. Trebamo dodati još toga. Uresit ćemo sve i čokoladnim makaronima. Izgledaju tako dobro. Oh, ne bih imao ništa protiv takve torte. Pojest ću i sladoled od čokolade. Quentine, ne! Nemoj krasti moje stvari. Stavimo kuglicu ovdje i ovdje. Mislim da je to dovoljno i pogledaj te kornete. To je tako super. Divno. Budući da je Jess već ukrasila svoju tortu, red je na Quentina. Quentin, hajde. Pa. Trebamo kremu različitih boja. Sjajno! Vau! Već izgleda zanimljivo. Narančasta ima okus naranče, očito. Borovnice su plave, maline su crvene, a kiwi je zelen. Vau! Oh, jagode za ružičastu. Tada! Pogledaj to. Opet ste spremni. Napišite u komentare čija vam se torta najviše svidjela. Izgleda tako ukusno. Wow! Nevjerojatno je! A makaroni su tako cool! Jess se svidjela čokoladna torta. Što će Quentin reći? Ljudi, Pokušajmo s narančastom. Naranča sama po sebi je ukusna. A sad torta? Wow! Okus citrusa. Nisam mislio da torta s voćem i bobičastim voćem može biti tako ukusna. Preporučujem svima da probaju.